Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras si amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 11, versikulo 4. Iti aldaw a sumango ka ken patay, awan ti maitulong ken ka ti kinabaknang mo, ngem ti kinalintag ti mangispal iti biag mo. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Papanam ka di manen, Facundo. Saan ka matan ang matatao dito'y balay? Kanayon ti ipapanaw mo. Di nakpakibibiyangan, Atara. Asawa ka laeng nga agnumnumar iti kinabaknang ko. Ngarod, awan karbangam amang damag no sa dino ti papanak. Kasanunod na ka sa mapasamakan ka. Siyak ti madandanagan nga asawam, nukas jay amano nga aldaw asaan ka nga agawid. Iso nga ibagam kumaamot kanyak no sa dino ti papapanam. Di nakpakadanagan. Kabaalak ti bagik. Tikid di anak mo ti bantayam. Nalawag. Apay, asaan nyo akabailang na igawit ni Papa, Mama? Sigurado amapan manen kadagiti na dumaduma ababay na. Amumat anaturay ni papam anak. Diyak kabalan at ubngaran. Kasla saan nga asawa ti pangibilbilangan na kada kayo. Naawat kumitkit din ti kastoy a sitwasyon mi, Aliyah. Tinapatag kat agawid lakta ti amam. Aginggat kaano ti kastoy nga aramiden ni Papa, Mama. Diyak mo anak ko. Ikarkararag ko latan ti panagbalbaliw ti amam. Mama, anya nga tano panawan talaangan. Agbalin laeng anak kakaasi ti biyakta. Awan pagkamangan ta. Amumat nga ulila akon. Kat awan apulos ti kabagyak dito'y apagkamangan ta. Diyak kayat nga agregat ka, anak ko. Kayat mo ka di ti agregat. Kat dagiti babae ni papam ti ang namay. Da kayo nga min ti pampanunutak, Mama. Mas asyanak kada kayo. Gapo iti aramidan ni Papa. Di nagpakadanagan, anak. Ayaw saklaran. Tinapatag kanya. Saan ka nga agrega? Agyaman na kiti panangawat yu kanya kas babaunan nyo, senyora. Sapay ko ba, tagbayag kamatin kada kami, Jada. Kanayon ngamin ang pumanaw dagiti alalaak akatulong. Saan kami mo't anaungat iti anak ko? Kan man manumot nga agawid ti asawa. No lakit din nasingpot kayo, senyora. Ikarit nga agbayagak. Sapay la ko mga ron. No agbayag kalakit di kada kami. Tinawan ang umato ti sweldo. Ay, mayat ang arod no kasta, senyora. Mama, apay asabali manan ti katulong tayo. Pimanaw man ti katulong tayo, anak. Mas daawak. Apay akanayon a pumanaw ti katulong tayo. Kat saan mat anarigat ti trabaho na dito eh. Diyak man amoy. Saan kumat idang ang ungtan? Ngam no apay asaan da makaanos. Barang no agbayag ti inalayo a katulong, Mama. Wan, takinasao ko nga ingatok ti sweldo na iti tinawan. Mailiw ako na yan kan ka, sweetheart. Apay nga ita ka laan. Nabayaga saan ka nga imay? Kung ako nalipatan na kon. Mabalin ka di amalipatan ka. Uray siya ka. Mailiwak mo't unay kan ka. Marigatan kan sa ngamin amang panaw iti asawam. Awan problema ka ni Atara. Ngam siyempre. Amumet nga ado tinaskan nga sikaswek. Dagiti negosyo klaunay. Ay, awanan ti iso amin dito, sweetheart. Amumat amang namnama aklaan kan ka. Ta saan mo mat ngamin akayat ng trabaho ah. Day takadila ang ti problema. Ala, agsukat ka.
Tain tagatangan amin na kasapulam. Kalpasan na. Ibat yan ka itidak kalagatan. Sakbay po manawag. Oh, agyaman ak Facundo. Sikati biyag ko. Jak amo no anya ti mapasama kanyak no mapukaw ka. Ana. Gaputan na ragsakak, no kadwa ka. Iswarong banglaeng nga itid ko amin akasapulam. Basta siya klaang tilalaki itibiyag mo. Aha? Tanumamuak aluklukunak. Amo mo ti mapasamak. Facundo, saan adadaol ti unok? Tapno aramidak ti pakadaksak. Awanan sa pulak ka. Adto iti regalo para iti babae. Api naka-espesyal iti biyag ko. Facundo! Agyaman nagtadakan. Mailiwak unay kan ka. Saan ka madanagan? Tagbayagak ita dito'y ayan mo. Amo maten. Asika ti kay kayat ko. Kadagiti amin a babae iti biyag ko. Amok matkit di dayta. Kan mariknak matasyak ti paboritom. Kabuta saan nakabaybayan. Uray saan ka nga umumay dito'y ayan ko. Ada binigat nga agsang patarigalom kanya. Kaya't nasawen. Asaan ka amapukaw iti lagip ko. Iti inaldaw. Si kaakanayon. Ti adda dito'y panunot ko. No mabalin. Panawa mo ti asawam. Tadwa talangan nga agkabalay. Amo matasan ang mabalin. Sa nabali, tas anak mat apakibibyangan ti asawa ka. Makapanak iti kayat ko apapanan. Uray amuna, nga agbababae ak, kat saan nga agrek-reklamo. Kaya't ko nga minasya kung ti agbalin nga asawam. Sa nabali, si kalaang tilinaon to'y puso. Asino ti adday ti kusina atara? Iso ti kabarbaro akatulong tayo. Anya, napanantisigod na katulong. Kas iti sigod, pimanaw manan. Jak amuno anya ti problema kadagiti katulong tayo. Sa anak mat anaungat, ngam apay apumampanaw da. Kwarta ti pagandara matara. Ikam ida iti dakalagatat, tapno saan da pumanaw. Iso timbagak iti baro akatulong ita. Ingatok ti sweldo na iti tinawan. Sir, apay anak ka nagkayo diti kwarto. Ada ka di masapulyo? Saan ka natagari? Tano agikis ka. Dakas ti mapasamakan ka. Saan, sir? Kasyandak! Sanak na umanok at hindi kaya siya mapasamak! Adto iti dakalagatan. Saan ka nga agipulong iti asawak? Tadakas ti mapasamakan ka no aramidem dayta. Awanan kayo iti bain. Gaputabak ng kayon. Kasto di aramidan nyo kada kami nga awan gaway na. Nasaya tamom dayta. Awan gaway mo. Isu nga agtal na ka. Saan mo matapadpadasan ti pumanaw dito Tasoroten ka. Ammo mo no anya ti aramidakan ka. Numasapulan ka. Kat pati pamilyam. Iraman ko. Isu nga agtalinad kalangan dito'y balay. Napintas pa iti biyag mo. Ikan ka iti kwartam. Tunggal ka sa pulan ka. Ayop ka, Don Facundo. Wen, kat no ayo pa. Ad-adapay ti kinaayop ko. No sopringem ti pagayatak. Jida, apay alimlimtag dagiti matam. Nagsangsangit ka kadi? Ha? Ay, saan, senyorita? Saan kan nga aglibak? Ibagam kanyak.
Ada ka di problema? Awan, senyorita. Mailiwak lang iti pamilya. No kayat mo, kaduan ka. Mapanta ija balayo. Umiliw ka kadakwada. Saanan, senyorita? Mairwamak tumatlaan. Sigurado ka? Wan, senyorita. Agya manaklangan iti kinasaya at yung kanya. O sige, makaamo ka. Ngamno ka sa pulam titulong. Saan ka ngagbabain amang ibaga kanyak? Tulungan ka, no adda parikot mo. Diyos ko, amo ka sana kabaybayan. Uray kasto'y tinapasama kanyak. Saan ka akwestyonaran? Di karkararag ko lang. Makaakala ko maitiday ito ang sitwasyon ko. Nga awanda ka sa mapasama kanyak kan iti pamilya. Nagkarti pa nagtalag ko kan ka, Diyos ko. Saan niyo ko mga ipalubos? Nagtultuloy ti madingar aramidan kanyak ni Don Facundo. Apa kastoy matantirik na ka nabigatan? Nagsakit ti ulo ka. Jakod ka ba alam ti sakit na? Atara! Tulungan na ka! Atara! Anya ka na makaspasama kan ka, Facundo. Nagsakit ti ulo ka. Itaray na ka di ospital. Nagsakit na talaga. Jakod kabalan. Daytoy ka din ti sumbat ti kararag ko, Diyos ko. Amok, adan adagsan na sakit ni Don Facundo. Isu nga uray lang na pukaw na ti puot na. Nukas na, awan ton gaway na manggundaway kanyak. Ang mga numabalin kunton ti agpakada. Saan nang tumatan amadang ranti pamilyak? Tagsakit kat ngarudan. Sapay kumatagpatinggan ti kinadakas na. Amok at inaramid na kanyak. Inararamid na ba't kadagiti pimanaw a katulong da. Agpulo itan ni Don Facundo. Mama, anya timbaga ti doktor? Adda kanser ni papam iti utakan ko. Kat nakaroon ti sakit na. Saan na nakabailan dagiti doktor gagasan? Talaga ka di nga awanan remedyo na, Mama? Ado ti kwarta ni Papa. Saan nakabailan nga agasan ti ilaslastog na kinabak nang natisakit na anak ko. Katyak amuno anya ti reaksyon na hinton makaring. Tiyak amuno kasano nga ibagak iti ama. Saan nalakit di ama aklon, Mama? Oray saan na amaawat. Awanin maaramidan na. Naditi aklunan na tigasat na nga agpatinggan tibiyag na. Sa dino ti ayan ko. Adda ka diti ospital. Malagip kong tinapasamak. Anya ti ko na ti doktora sakit ko. Nakasaga na kakadiin ang maamuan. No anya ti sakit mo. Anyat kayat mo asawa na atara. Grabe ka diti sakit ko. Saan ka kumangagsangit akasta? Ibagam ko mamanya ti sakit ko. Pangasim. Adda kanser mo iti utak. Kat nakaro ka nun, Facundo. Saan na nakabailan nga agasan dagiti doktor? Addan taning tibiyag mo. Saan? Saan abod no dayta? Agkalma ka kumalaang. Ang mga nuag sakit man ang ti ulo. Diyak maawat.
Akas to'y tinagpanagak. Ado ti kwartak. Ibagam kadagiti doktor. Bayadak ida iti uray mano. Maagasan naklae. Managkunam ka di, kat saan ko nga imbaga na ita, kadagiti doktor. Awanan namnamak ka ni Facundo. At damat gaya man taning tibiyag na. Iso akasapulan nga ang trabaho ak. Napanak nagpaliw iti mansyon na. Kat day ta tinaamwa kadamag. Ay, kaasim at ngarod ni Don Facundo. Saan akabaulan nga ispalan ti kinabaknang na, tibiyag na. Talaga nga ay ayatan na unay ni Facundo. Uray kas dyan nga dataning tibiyag na. Naaramid na pailang tinangibaon iti tauhan na. Tapno ikanak lang iti regalo kan surat. Saan kan to ang malipatan, Facundo? Uray dakas ka. Ngam nagbalin ka na saya at kanya. Tara. Kaya't ko ti agkid daw iti pambakawan kan ka. Amok nga amom dagiti araramida ka. Gamsaan ka nagreklamo. Itatadan taning tibiyag ko. Malagip ko ti adu abas-basol ko. Katjak amo, lumapakawan nakpay ti Diyos. Mamakawan ti Diyos. Lulakit din apudno ka itiin ka pa nagbabawi. Atara, kaya't ko ang makasarita ni Jada. Dakkel ti basol ko kan kuana. Kan uray dagiti pimampanaw a katulong. Anya ti kayat mo asawan. Pinagaramidak ida iti takas. Oh, Diyos ko. Tiyak ninamnama akas tagayam ti kinadakas mo, Facundo. Nadusa ka, gapo iti mading aramid mo. Amok, Atara. Uray saan mo abaliksan. Dinusanak ti apo. Kat saan nakakabalan abiyagan ti kinabaknan ko. Awanan maaramidan ti kwartak, Atara. Agkararag ka, Facundo. Dumawat ka iti pambakawan iti Diyos. Taisulaang ti makaispalkan ka. Saan nga amin abanag kat kabailan at tapalan ti adu akwarta wenno kinabaknang. Kabayatan ti kaadda tayo diti rabaw ti daga, isaganaan tayo kit diti biyag tayo sa dilangit. Asapay kuma, ta iti maikadwa a biyag, kat makipagtaeng tayo iti paraiso ti Dios. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti ang PBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, nainbag nga oras kada kayo amin. Kinapudno ken biyag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 11, versikulo 20. Kagura ti apo dagiti dakas, ngem kaay-ayo na dagiti agaramid iti nasayaat. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. O anya, nakaplano kayo ka din no sa dino ti pag-field tripan tayo ita summer? Sikala ko man ti agdesisyon, ma'am. Kalkalpas ti meeting mi kadag iti big boss. Iso mabalin akon makiistorya kada kayo. Nasayaat man no kasta, ma'am. Ti suggestion ko, ma'am, beach ti mayat apapanan tayo.
O anya, Giselle? Mayat kay tiday tasing-asing ni May? Ay, katuan Isagan akong tibating sit ko, no kasta? Ayan nga tanti kapik nga impatimplak ka ni Ernie. Nagpatimpla kayo kan kuana, ma'am? Low IQ day taabaro nga office mate tayo, ma'am. Apay ang naawat dito kat nagaduma ti applicants. Damagan nyo kadagiti big boss no apay. Ayaban nyo lang nga janitrust tayo abakat, ma'am. Tama pa na i-follow up di kapeyo ka ni Erning. O sige. Linda, umay ka man dito Apay ka di, ma'am. Ingkamad damagan ka ni Erning, no ayan ti pinatimplak kape. Itay pa lang urayak Ay, one, ma'am. Ay na, ma'am. Saan ang naawatan ni Erning di instruction mo? Ay, Erneng. Ayan ka no jay kape nga ipatpatimplakan ka ni Madam Wilma. Aywan, nalipatak mo ten. Adang amin impaaramid kanyak ni sir. Ago, o nga amumata na talaga na istrikto day jay madam. Kasta ka di. Mabit lang, tagtimplaak. Saanan? Syakon. Ituloy mo day tay papaaramid kan ka ni sir. Agyaman Nana Linda. Masapul ngamin, alap pasik ti panang program ko iti computer ni sir. Adtuyan ti kape, madam. Ne, apay asikamot tan tinangiyog iti daytoy. Ayan day jay nga Erning. Adda ka do papaaramid ni sir kan kuana. Ti ko namkit di. Talaga saan ang makaaw-awat day jay ataon. Ay, pasinsyaan nyo kuman, madam. Kabarbaro pa'y nga main. Dinakman surwan si ka, Linda. O, sige. Iparabaw mo day takapek di talamisaan. Tamapan kan iti trabaho. Wan, madam. Oh, Giselle. Nalpas kon ana budget di magastos si field trip tayo. Nice, no kasta? Apay, sumurot pa lang na nga Erning. Saanan? Isupay akaraman iti gastos. Saan tayo nga iraman? Total, kabarbaro na pa'y matlaan dito Katuan, apay ko mangamin asumurot. Kan may sa, jak kayat day jay akadwa. Nakarakaron ajak kayat akadwa. Awan ti mayat ang makikadwa kinkwana. Kasano, weird mo't ngamin. Nana Linda, kaano jay kunada field trip tayo? Inton umay abulan. Sumurot ka kadimat? Ay, kayat ko ti sumurot. Ang saan samot nga amin kat mapad. Apay ngay? Ang batikan sa kanaw. Apay ngay? Kunak ano sinaludsud na kano agbati ka. Saan dakto pa'y akasarsarita? Kasta ka day. Sa dakla kasarita, nood da pangibaunan da kanyak. Ay, unay mo dagito'y akakaduan aya. Sa anak mo't ababaunan dito Nana Linda. Ambok, Erneng. Diyak pa'y kumakayat ti agtrabaho. Tagadalak pa'y. Ngam, masakit ngamin ni nanang ko. Isu ang masapol ng agtrabaho Asino ay tinanang mau? Pasita tinagan na, nana. Katnood na gayom ko, ide ngagnagad iti pasita. Ay, isudyagayim mo, nana. Kanayon na kang istoryaan. Anasingad kayo nga agayam, idi babalasan kayo pa'y. No kasta, sika ti anak na? Kita madlaangan niya. Umay kuntuman bisitaan ni nanang mau. Pasita, malagip nakpay ka day. Ay! Apay ko maamalipatan ka, Linda. Anak mo gayam ni Erneng. Wen, kunakan ko ngayam amu na tibaginakan ka. Tagam amu ta, nga mabain ka numod. Managbabain nga agpaiso ti anak mo. Talaga ama nagbabain. Ang bright jay anak ko. Isu nga ron nga isutiin na lada nga ang trabaho ta talaga na laeng. Pakikit-kita man kit de. Takas la edad daduma de yung opisina yaw. Huwin nga ron,
Nadlaw kumot dayta. Kunak nga rod ken kuana nga agan anos. Taday ti umuna trabaho na. Masakit ka kanaw. Kunamat tay doktor, akumplet waklaang jay agas ken therapy ke mayatan. Ay nasaya at ano kasta. Nasaya at na ni Erning amang tulong ken ka. Wen, tanabayag mutin anabalo ak. Isumat ti istorya ni Erneng. Ala, tay timplaan ka man nga rod iti kapay. Kabayatan ti panagis istoryata. Uy, naladaw ka, Mat. Kasano? Nag-traffic. Ung tandata ni Ma'am Wilma. Wan nga rod. Naladaw tamanin, idi kalman. Wan nga rod Kasano? Saan ang nag-on di alarm clock ko? Hey, diyak nakaringa na sapa. Siya, talaga ngamin at traffic. Ni Erning, nasapan sa mata sumangsangpot. Kanayon mo't anasapa sumangsangpot day chay. Ay, pasip-sip lang ang kadagiti boss. True. Erneng, usto pa day ta pa nagtrabaho. Maganta pa'y. Ha? Jak na puutan ti oras Panangan gaya man. Di mo pa'y masago na taliyawon day ta pagurasan. Umay ka, tamagantan. Kunak man no ijay kantin ti pangpanganam. Saan? Agbalbalo nak. Kat kayat ko agsango ta amangan tapno adda kanduak. Saan ka makigidgiddan amangan kadagiti katrabahuan ta? Nagsusosyal da kita. Di ta darwa ra magmagaan. Kasta ka din, nana. Umay kan, intan ijay kusina tamangantan. Kumusta ijay trabaho man ako? Mayat, nanang. Nalakalaang ti trabaho. Maano sam ka de dagiti kakaduham. Jak ida maanusan, nanang. Ay, kaasi kamutan ako. Araramidak lata ti trabaho. Nila ang nanalinda tinaanos kanyak, nanang. Imbilin ka ngamin ken kuana. Isula ang tigayam ko ijay trabaho, nanang. Giselle, kita am day tilistaan dagiti maki-field trip. Amangan mo't no awan nagan ko dita, ha? Anya nga awan, kat si kapay ti number 1. Ay, wan. Katsi ka ti number 2. Damagaman ka ni Nana Linda no kayat na ti sumurot. Damagam, Madalang mo dita abay mo aglinlinis. Sige. Nana Linda, sumurot ka ka di ijay field trip tayo? Ay, uray saan dakon nga iraman. Basta isurot yun ni Erneng. Ni Erning? Ay, uray awan ag field trip no isurot mi day tatao. Kan saan akayat ni Erning ti sumurot? Apay ko maasan yung nga isurot. Ka-office mate tayo, mat. Ay, saan nyo nga ipapilit, Nana? Ay, saan kayo kumaamangi dumduma iti kakadwayaw? Piliyan niyo ko mga agaramen, itinasaya at itipadayo at taaw. Awan matibasol ni Erneng kada kayaw. Naawat yu ka din, dagitin memo yo? Apa niya akas jay, ma'am? Amukon, nagipulong day nga Erning. Isungad da memo mi. Kasta nga ta. Nalaing at talagang agpasip-sip da nga Erneng. Makita na. Kwa, saan nyo ko maapabasulan ni Erning? Tasigod mo't nga amuyo, abawal ti maladaw. Naminsan lang ang naladawak, ngamadan memo. Oray siyak mo't Ma'am, tulungan da kami mo't Ay, awan ti maaramidak. At dapay nangat nga ngam iti siyak. Kat iso dati ng memo kada kayo. Makita day nga Erning. Hoy, Erning, agsarita taman? Adda ka di basol ko? Talagang adda. Awan mo ti amo ka basol ko. Anya nga awan? Naglaing ka nga agpasipsipan niya. Awan amok iti dayta nga ibagbagam. Sikat agipulpulong amaladladaw kami kani May. Iti oray ka ano man, jak maaramid dayta. Pasensya ka na. Ngamnas ka na mapana ko iti trabaho ka. Sip-sip! Nana Linda,
Karaman ang tinagan ko kadagiti sumurot ang maki-field trip. Nasaya at mat, no binaliwan da jelistaan kat inraman da kan. Kinasaritam ka di ida, nana? Ay una, saan mabalay ngay bati da ka? Agyaman akan ka, nana. Sana bali mabati ako. Sa anak mo't nga interesado amapan. Basta sika ti sumurot. Giselle, ano ti pagtutungtungan da ijay? Aywan. Mapantaman mo't makiistorya. Ang mga no makita na tadagiti boss. Oh, umay dito ayanta ni Ma'am Wilma. Kas na ang tanagpatag na ibaga na ah. Ma'am? Anya ti pagsasaritaan da? Ay na, amangan no saan kayo amamati iti ibagak. Anya day ta, ma'am. Ay na, kasta launay ti panangidayaw dagiti boss iti trabaho ni Erning. Anya? Anya laang mat nga ti trabaho na day lalaki dito eh. Nasapa lang mo ta sumsumrak? Apay ko mga agbilib da kankwana? Ay na, nasapa asumsumrak. Ar-aramiden na anaimbag ti trabaho na. Panag ko na. Mabiit ti pan naka-promote day dya tao. Anya? Kasano kami ngay ka ni Giselle? Mano atawon min nga da dito eh. No addaman rumbang ang maipromote, da kami day tamam. Da kami kani May. Erneng, anak ko. Enjoy yung day ti umuna a field trip akadwam dagiti office mate mo. Ay. Una nang. Sapay ko tababaen iti day to eh. Kat-ad-adda am-am-am mo da kadagiti office mate mo. Sayang laang. Tasan sumurot ni Nana Linda. Aw-awiran na kanungamin di apo ko na. Kan maysa, mas kay kayat nan ti agyan laeng iti balay. Ngem ti mapan maki-field trip. In fairness, nagagatmat gayam ni Erning. Agbilib ka manin kankwanan. Naginaw laang? Nagagutan? Di mo ka di mo, akabayatan nga aglanglangoy tayo. Ni Erning tinangisagsagana kadagiti makmakan. Kunak ano si ka? Or saan asyak? Ni Erning. Nalaing mo't gayam nga aglutuan niya. Imbaga mo. Iso akay kayat dagiti boss ang makadwa. Ayan na ngay. Iti ayan dagiti boss. Kasta ka di? Ma'am, siya kung ti agasikaso dito yung kusina. Ne, kunak man no kadwam dagiti boss. Imayak, tamok akasapulan ti kadwa dito yung kusina. Imbag man, tanapanunot mo dayta. Dagiti ngamin daddo mga office mates tayo. Nabartak dan. Un nga rod, ma'am. Imbag lakit din dada ka, Erning. Dakkel, ti maitulong mo. Giselle, May, ada ipadamag ko kada kayo. Kat kayat ko adeng gandak anaimbag. Anya day ta, ma'am? Kanayon na kami mo't akigkigtutan, ma? Tapno amuyo, naipromoten ni Erning. Ison ti boss yo. Ha? Ha? Agang angaw ka di, ma'am? Sana mabalin ang mapasamak data. Dayta ti kinapudno. Nakita da ngamin ti kinasaot na, ti kinagagot na nga agtrabaho. Kasano daytan, Giselle? Kat aklunan tan nga iso ti bosta. Ay na, uray siyak, kat bilibak iti kinasayaat ni Erning. Napakumbaba kan nasingpet nga empleyado. No kasta, saran ti iyawag ta kankwana. Ay, awanan di arapaap ko a promotion. Na ito diti sa Bali. Ala, adan tumutla sa bali ang gundaway. Kanon topay. Katuladon ta ni Erning. Saan ang maladla daw? Naanos, kan talaga ang nagagat nga agtrabaho. Na-istrikto nga ta ang boss. Nasingpot mat. Barang ano saan na ta nga istriktuan. Sige panawan kayon ditoy. Good luck, iti baro a boss yo. Ay, May, agtrabaho ta na nasayaan. Wala, tanyaman nga oras. Umay natakit kitaon dito ni Sir Erning. Irwam tan nga awagan ta iti sir. Katuan
Kasta talaga. Agaramid ka itinasaya at tapnag sublintumat kan ka a bendisyon. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti ang PBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panangtarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Intay ibasa ti Hope Kapitulo 14, versikulo 1 ken 2. Agpapadatay amin anakapoy, ken awan mabalbalin na. Ababa, ken napno itiriga tibiyag tayo. Dumakkel ken malaylay tayo akas iti sabong. Agpukaw tayo akas iti aniniwan. Papagayam, intay denggen ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Rose, kumusta? Am muna? Katuan, classmate na idi elementary. Di na kon malagi. Ha? Sino ka itayan? Siyak ni Gemma. Gemma? Siya, di ka na yun nga agmumuse, idi. Awan! Malagip kon! Si kadaytan? Oh, apay matakas na ti reaksyon mo. Nagadayumat nga minun tilangam idikan ita. Talaga saan ka na bigbig? Bimakat ka di unay. Nagpintas ka nga min idi. Nagpudang ka nagkinis ti kudil mo. Kapikpikas ka matitan. Ah? Ay, anya ngay nga rod kat bakit matdataong? Agka-eskwilaan ta idi, saan ka di? Lukas na, agpadpada ta iti edad. 40 kun. 42 kon. Inauna akpay gayam nga may tisika. Ay, bimakatan tilangak. Kasano? Manalon laang mat ngamin tinakiasawa kanayon kami ang mabilbilang iti ini. Pasensya kan tatalaga saan ka anay rupaan. Puro mat ngamin trabaho. Bangkag nga inaldaw. Agsak ka kan agkapas pa. Ay, bakit? Adda ka matgaya man. Juan, nasabat ko di classmate ko di palengke. Di na kanun mabigbig. Ay na, kastamot talaga bakit? Bumakit kan lumakay tila nga ti tao. Hay, siyak ti kay kayat day dingal alaan amuse. Ita, bimakatan tilanga. Kat, dayta ti pakasairan ti riknam. Nagrigat mat ngamin ti panagbiag tayo. Dinakpay mat maipaayan itinamay. Na, siyak manan tinakita maun. Kahit pudnumat, nagado ti agar-aram kanyak idi. Ada engineer, ada teacher, no apay asikapay laang aman nalon tinayak ko. Muston, agtalnakan. Ay, dandan ni saan kon akayat akitaan tilangak iti sarming. Tabi makitakon, gapuken ka. Flora, apo, ubay ka bandito abay ka. Apay, Lola. Bubalbalasan ka apo mimpintas Bula, anak manan ni Lola. Ay, pudno ti bagbagak. Karuprupam ni nanang mo. Imbaga ni Tatang, ni kanunanang ti kapintasan dito yung baryo, idi balasang pay. Ay, pudno mat. Karuprupam apirme ni nanang mo. Agyamanak, Lola. Mapad ka din nag-eskwela. Wan, Lola. Nayuna ka on dya inted kan ka akwarta ni nanang mo. Agyamanak, Lola. Kahit say-saya atong ti agadal, apok. Wan, Lola.
Malagip mo pa'y ni Gemma? Wan, James tayo, idi elementary tayo. Nagkita kami iji palengke din na minsan. Timangit matan. Manumot nga minan atawan tinapalabas. Jak nga rod na bigbig. Nagdakkel tinagbaliwan tilangana. Sobra kamot amang ibaga nga imalas ni Gemma. Pudnumat Sa bagay, agkikita tayon to inton umay a reunion tayo. Adari yun tayo? Diyak pa'y gayam na ibagakan ka. Bayam, i-add kayon to iti group chat tayo. Ay, naglawa man yung timulaan iti natin. Apay akaslasaan ka anaragsak. Bumakat man ti tao iti kamumula. Anya kat to'y misis kun aya. Si kalat ti kapintasan para kanyak. Isuasaan ka kumangag panunot iti kasta. Nabasak jay group chat ni. Adda ka no reunion mi. Ay kat mapan ka Mapanak iti kasto alangak. Nay. Kayat mo ka di ama ibabainak iti sangwanan dagiti classmates ko ide. Ne. Apay. Si kalaang aya ti bimmakait. Nagpintas tupay ni Rose iti nakita. Ay na, bakit? Ipanakal mo anaadaan ka iti anak, nagtawid iti kinapintas mo. Ipakidak ka dakwada ni Flora. Tinapintas a balasitang nga anak ta. Umatender ka din ni Gemma iti reunion tayo? Isumati ko na. Ay na, makitam to tilangana. Nagdakkel tinagbaliwan na ako naktumat ngamin. Kasta talaga Si Kantupay, limok magkamutan iti kasta unay, kat nakutong kamut idi. Ay na, nalukluk magpay ni Gemma. Uray kitaam to. Bakasyon gaya man ni Flora. Wala nang. Mabalin ka di nga umay to umyan iji balay. Tapno adakad-kadwak. Bayan nyo, taibagakan ko na dayta. Nakaay-ayo nga may, dayjay nga apo ko. Naglaka ama ibaon. Wala nang. No ibagak anapintas, kasta unay tiragsak na. Pudnomat nga min anapintas. Kanayon ko nga ibaga nga imalakan ka iti kinapintas. Da kayo talaga nanang. Napintas di apo ko. Ado ababaro ti tumalyaw ken kuana no kasta nga agudong kami. Ngamjak pa'y kaya't amakiin naram ni Flora. Takin sipay laang titawon na. Dagiti picture ko, idi nagbalinak amuse iti barangay. Ay na! Nagpintas kagayam at talaga, nanang. Daytoy mat, idi nakuruna anak. Kasla artista mo't day takadwam, nanang. Dayta ti bisita mi idi dito'y barangay, idi nakuruna anak. Nagswerte ka, nanang. Tada nakadwam nga artista. Si katak idi dito'y barangay. Saan itan? Nanang? Bimakot akon. Pimangit akon. Saan mat nanang? Ay, nagadong aming tirigat, adim malanak, anak ko. San nabali? Tapara kada kami kanitatang. Si Kalata ti kapintasan diti barangay tayo. Mala, idulin mo dagita picture ko nga impakitakan ka. Tamapantan agluto. Hello, Gemma. Hello, Minnie. Imawagak, tanabasak di mensahem iji group chat tayo. Saan mo akayat ti umatendar iti reunion tayo? Wan ko namot idi. Ita, nagbaliw mo't ti panunot mo. Amangan nga minot expectaran dagiti classmate tayo idi. Katsyak pay laang gesigod a Gemma amuse. Sa anak itan amuse, Pini. Agtal na ka man. Amin tayo kat bimmakatan tila nga tayo. Apay, nasakitan ka, iti imbagakan ka ni Rose, idi nagkita kayo? Nadamag mo nagkita kami. Wan. Amom, napintas ni Rose, gaputagas-gastusan na jarupa na. Namin anon ang nagparitoke. Ha? Kasta? Wan. Kasano, nagsinadakan nila kay na. Iso nga gingga ita, jelatan agbirbirok iti boyfriend ter aramidan na. Diyak mo day taan.
Kwarkwartaan na laang matagiti lalaki. Iso asaan mo nga apalan? Tanaragrag sakti biyag mo ngam ni Rose. Ala, si kalaang tinakaamok iti dayta. Iso nga umay kanto inton reunion tayo. Tapno mapanagnakam, asi kalatta jay muse mi idi. Ayan nga ni Gemma. Kunam nga adda dito yung reunion tayo. Kat adama ta talaga. Iso day jay oh. Saan abagay jabado na? Uray adayo ak. Madlaw ko ang nagdaan jabado na. Jay sagsasa nga 10 piso si Jay ukay. Ina, agsardan ka man nga aguy-uyaw si Karos. Asit gak man kit de. Anak na nga ta, Jay kadunga na balasitang. Nasaya at mata nakaumay ka, Gemma. When Rose, ay na, nagseksi ka matan di tabestidam. Saan la basta-basta bestida da ito, eh? Amok ang inginaan dayta. Anak mo, to'y kadom abalasitang? Wan, ni Flora, Amok day tata karuprupam kat. managbabain ti anak ko. Kasla si kalat tamat, edi ka ubing ang pailang. Iso ngayon surot ko, tapno makita na dagiti classmate kayo idi. Sika, asino ti kaduam? Jay driver ko ah. Ah? Saan samat nga iso di mister mo? Awan kami ka ni mister kong. Ah, kasta ka di? Santan man napagsaritaan day tabanag. Tagsakit lang ti panunot ko. Intayo kit din mangan. O anya, naragsak ka nakakita ka ni Gemma. Kunakin ka, nagdakkel tinagbaliwan na. Ngam kita nga umat, di balasitang akaruprupa na talaga na pintas. Anak na dayjay. Kas jay ngamin idi ti itsura ni Gemma. Huwag nga rod. Kan, uray no bimakatilangan ni Gemma, naragsak latta. Kan, natal na ti pamilya na. Huwag nga rod ah. Sana kas kanya. Asino manan dyan nang i-drive kan ka? Baro manan alugan dayjay ah. Boyfriend ko. Manan? Ay na Rose. Kaano ka din agsardan kang agbirbirok iti boyfriend? Iti dayta nga edad mo, naskan ko mga agtalnakan. Ipaay mo laangan tinananay nga oras, atensyon, kan panagayat mo kadagiti anak mo. Ay, Pasensya kan no naibagak kan ka daytoy. Madlaw ko ngamin asabalin ti turong ti biyag mo. Kasla awanan kais-is kan na. saan mo lang amin nga mo dagiti panubok iti biyag adi malanak, Mimi. Iso akas ta ti bagbagam. Saan ati kinadagsan ti panubok dayta? Taamin tayo, ada panubok adi malanan tayo. Ngam ada pagpatinggaan ti amin. Saan ka nga umububing, Rose? Bumakbakit ka. Kastam ka dilatan? Ti agbirbirok latan iti lalaki ti aramidam. Nagsakit kamot nga agsasao. Kaslasaan tayo nga gagayam. Rumbang lang amangag mo dagiti abalikas, Rose. Tapno makapagpanunot ka. Wen, talaga ang nasakit. Ngam iso ti pudno. Nagado ti tao iti reunion dananang. Nagpipintas dagiti badbado da. Kasta ka ni? Wen tatang, nagadupay ati agkakaimas amakan. Sayang, simurot ka kumamat. Imbag ano nag-enjoy kayo, Mat? Ni Nanang, jay la nakis-istorya ti inararamid na ijay. Itadala ngamin ang nagkikita. Amoyo, tatang? Ado tinangibaga, akarupropak kano ni Nanang. Iso nga, imi sa maklata, Nanang, masakit kayo kano kuna nila kay. Iso nga imayak dito balayo. Ay, medyo maulaw aklaan. Ni kuma Flora ti ibaon ko. Ngam kinaduan namat ni tatang na ijebangkag, tatulungan na nga agpuros itinateng. Nagsaya at kan Gemma. Ta si Kapay mismo ti mga sikaso kanya. Kat anyang ay nga rod, Nanang. Kat awan mat dagiti anak yung umay mga sikaso kada kayo. Amo damat ama sakitak.
Ngamjak man amo no apay asaan da akay at ti ubay. Ngam no adda kasapulan da kanyak. Dardarasan da mo ti umay agpatulog. Lakay, naisagana kong gibalunan ta ijabangkag. Sumurot ka? Apay kit tinasaan. Napanunot ko, nga uray saan ka na sumurot. Anya ngay kumatiaramidak dito'y balay. Kaasi kamat ngamin. Kanayon ka mainitan, iso ang imisit kan. Talaga kasta, ah? Among bakit? Jack kayat nga uyawon da ka dagiti classmates mo. Amom lakay. Nagasgasat ti biyag ko ngam isoda. Pagkunamat, Ngamin, naadaanak itinagagat ken responsableng asawa. day talaan. Natal na ti binangon ta pamilya. Umdasan day ta para kanyak. Uray nagbaliwan ti langak. Tadamat ni Flora anang tawid iti kinapintas ko ako nam. Aywan anya. Mala, mapantakit din ijebangkan. Tapno ado ti malpas ta trabaho. Awanan ti serbi ti biyag ko, Mimi. Apay manan anak ko nam dayta. Nagsina kami manan iti boyfriend ko. Apay asangitam. Rumbang ko mga agragsak kataawanan ti sakit ti ulo. Jack samatan makasarak iti kapkap na kakalalaki. Apay namin agbiro ka pala. Rose, saan mo akasapulan ti lalaki tapno agbyag ka naragsak? Punon sa dayta kinunam. Pagtal na ti biyag mo, Rose. Lakay, umay kanod da Rose ken mini dito'y balay. Ken kayat da pa siya rin jebangkag ken taltalon tayo. Umayda? Kaya't dati mapitakan? Kaya't ko nga ipakita kadakwa dati na ipundar ta adaga. Saan mo't kidi analawa unay? Angam, at least adda. Ken, kaya't ko nga ipakita kadakwa dati pamilya ta. Saan mo nga ibain tinakiasawaam? Kat simple lang ang manalon? Ay nalakay, uray manalon ka lang. Tanagagot ken responsable ka nga asawa. Ken, awan babae na. Tanasing peta. Pudno day talakay. Saan ka kadinga agbabawi? Asyak tinakiasawaam. Pulos nga awan pagbabawyak lakay. Dumtang ti panagbaliw tila nga. Nang runa, nubumaket, kan lumakay tayon. Ngam ti importante, agtali na udlat ta kumati kinadalos, ti puso tayo. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan, ana itampok, di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.